Dobrodošli ponovo u podcast Više od igre, portala intervju, podportala intervju sport. Naš novi i možda meni najdraži gost je legenda, možda najveća legenda poslijeratnog Želje i bosansko-hercegovačkog fudbala, Bulend Buki Buščević. Buki, dobrodošao, mačko. Hvala Kugla, hvala na pozivu. Lijep jedan uvod, mada previše imam malo godina da bi bio legenda. Ali... Imaš previše malo godina, ali eto legenda si, šta sad ja da ti radim? Hvala ti. Kakav si ko čovjek? Pa mogu ti reći dobre, super. Pored svih nekakvih drugačijih stvari koje nisu vezane za sport, jer nisam već dugo vremena tu. Skroz neke druge stvari radim, eto imam vremena uvijek, ono što se kaže, za prijatelje, za porodicu i za neke društveno odgovorne aktivnosti. Dobro, ajde, raskopavat ćemo to usput. Molim te, znaš li ikoga u Sarajevu ko se zove ko ti? Ne. Odakle to ima uopšte? Pa to ja ne znam, ja sam se uvijek pitao, eto i svoju mamu koja mi je na neki način i dala to ime, oni su navodno po toj priči, negdje 72. 3. išli u Tursku, bračno putovanje, folovi, golovi, ona čuje to ime. Čak mi je neki dan pričala, kaže, čak su bile dvije mogućnosti, Bulend ili Levent, rekao divno. Prekrasno i velika hvala mama. Prvo što sam radila, druga stvar što sam imao jedno teško djetinjstvo. Jer znaš kako dođe ti nastavnici, učiteljice, novi profesori, onda svakome ti moraš na početku godine otići pa pišeš kako se zove, kako se u stvari piše i izgovara tvoje ime. Mislim, nešto kažem da je teško bilo, ali znaš, imaš koliko dijete, taj neki teret, nije to kompleks, nego teret. Ali eto, ono što se kaže, taj nekakav moj način života je nekako izgradio to ime, tako da eto, to na neki način uopšte prihvaćeno ako normalno. Ali nema, ne znam, u Sarajevu sigurno nema, u Bosni i Hercegovini koliko sam čuo, samo je, ja mislim, jedan ima, ali on negdje u Skandinaviji. Iz Bosne. Udruženje napraviti. Pa sigurno, treba nam još jedan pa da halvu ili udruženje da pravimo. Jesi imao nadmah neki kad si bio mali? Pa nisam, meni je taj Buki Vazda, ja ne znam kako sam ga dobio. Znači, Buki. Vazda je to bilo, da li je to odmilja ili ne znam stvarno, ostao sam taj Buki, tako da nisam to nikad mijenjao. Hajde da preletimo na brzinu na ovo što je najsvježije što se danas desilo. Sad si stigao iz Srebrenika sa humanitarne utakmice, humanitarna akcija, o čemu je riječ? Kažem, veterani Želje već jedan duži vremenski period radimo te nekakve aktivnosti. Danas, u stvari, sinoć smo bili u Srebreniku, igrali jednu humanitarnu utakmicu za jednu porodicu iz okoline Srebrenik. Nažalost, ostali su bez doma. Mi smo se skupili u dogovoru sa ljudima iz Srebrenika, prije svega gradonačelnikom Srebrenika, ekipom iz Gradine, ti naših prijatelja, jako puno tih ljudi iz Srebrenika igralo za Želju, počeo od Jelića, Bekrića i tih drugih igra, plejade i drugih igrača, tako da je to nekako usko vezano, rezultat svega toga je jedna dobra humana misija i nadam se da ta sredstva koja smo sinoć prikupili da će dobro doći toj porodici. Znaš, to su neke stvari koje rijetko o tome pričamo, malo su medijski eksponirane, ali eto, znaš, ostavljaš neku zaustavštinu, pozitivnu jednu priču i nije samo to, nego ne samo veterani Želje, već i humane zvijezde gdje su okupljeni bivši reprezentativci, igrači, muzički radnici, kulturnjaci, kažem ti, na jednom, ono što kaže, dobrom putu, jako puno činimo, nažalost, evo, znamo što nam se desilo prije par mjeseci, dole Jablanica, Klis, Srednja Bosna i mislim da grupa tih ljudi čiji sam i ja dio, mali dio u tom mozaiku, pravimo dobre priče jer običnom čovjeku treba jako malo nekog zadovoljstva, pozdrava, 5 minuta da mu pružiš tu neku šansu, priliku. Ne da razgovaraš, nego eto da na neki način ne treba tu puno dovoljno da ga saslušaš. Zato te i pitam, naravno, humanitarne stvari se ne rade da bi se to kao znalo i promovisalo. U principu smo trebali svi znati šta se dešava, jer pogotovo ti bivši fudbaleri i tako dalje,
radite puno toga i često, ali to nekako ne prolazi od ovih raznih loših stvari oko nas. Znaš i sam, meni je jako žao što ova država uopšte nema, neću da kažem da ništa ne postoji, ali jako se to malo vidi i sve neke velike akcije koje su na kraju krajeva, ja ne znam, ja ne vidim realizaciju svih tih nekih stvari, nažalost, opet ponavljam, Jablanica i taj dio, tim ljudima treba tako malo, treba, kažem ti, da osjećaju da nisu ostavljene. Eto, to je to. Dobro. Hajmo mi malo o fuci. Opet ćemo od najsvježijim. Grupe za ovo svjetsko reprezentacija. Pa mislim, fantastična grupa. Znači, ne znam da smo ikad imali, po navodnicima, lakše, jel? Nekako protivnike koji nama odgovaraju. Međutim, ne smijemo zaboraviti da imaš i Austriju i Rumuniju koji su igrali zadnja prvenstva i gdje je otprilike na neki način kakva ekspanzija fudbala, ne podcjenjujući ni ostali protivnik. Međutim, mene više brine ono što mi imamo. Što je na raspolaganju i koliko će nam Džeko biti spreman, svjež, odmoran i na kraju krajeva nadam se da ovaj stručni štab na čelu sa mojim drugom Sergejom Barbarijesom da znaju šta rade. Jer je jako bitan ugla taj odabir igrača, kvalitetan odabir igrača, a onda na osnovu toga uklopiti u jednu dobru cjelinu, stvari jedan dobar tim. Nadam se da ovi momci mogu povratiti povjerenje ne samo sportski, nego inače šire javnosti, ljudi koji su zbog svega onoga što nam se dešavalo u prethodnom periodu na neki način digli ruke, ne gledaju utakmice i tako dalje. To kažem, nekako se opet i Bog ili nešto drugo ti ponovo vrati, daje ti opet još jednu priliku, jednu šansu. Tako da optimista sam u svakom slučaju, pa vidjet ćemo. Mislim, meni je divno vidjeti njih u stručnom štabu od Spahe, Barbareza, Nina Milenkovića, Papca. Dakle, tu se pravi, to su ljudi koji su navodno ginuli dok su igrali i onda sad treba s ovim mladim momcima smjena je generacija, šta ćemo. I mislim da nam nije loše i ovo što nam se desilo zadnjih 10-ak utakmica, tako da je možda i San Marino rekao, Bosna, super. Znaš, tako da bismo možda mogli bljesnuti. Vidite, kažem, desi se neke stvari da od totalni outsidera, kao što je San Marino, ili što ja znam, ili Kipar, ili ovako neke druge reprezentacije, gdje mi trljaju ljudi ruke. Dobro, sad ti možeš uvijek uzeti, da li te neki novinski natpisi mogu biti dvosmisleni, možda da malo podignu moral, možda da i nas malo probude, da shvatimo da više nismo ona reprezentacija koja je među prvih 50, nego smo stvarno tavorimo u međunarodnom fudbalu. Ne smijemo dozvoliti više nikad da budemo kanta za nabijanje. Ne govorim ja samo to zbog Bosne i Hercegovine, nego zbog tih pojedinih igrača, jer sve se piše i sve su to reference, tako da, znaš, to su neki podaci koji te boli, pogotovo nas koji smo rođeni ovdje, živjeli za tu reprezentaciju, da gledamo svoju reprezentaciju, što je najbitnije. Zato kažem, mislim, očigledno su svjesni, ne samo stručni štab, ljudi koji vodi savez, nego prije svega igrači koji su direktni akteri svega toga. Da to njima znači dobar rezultat, stvar diže njihov rating, diže njihovu cijenu. Nažalost, to je prva prizma, bojim se, samo to treba izvrnuti, da je prvo valjda osjećaj da igraš za reprezentaciju, da niko nema bolji od tebe na tom mjestu u ovoj državi. Pa, ne znam, malo se ti nekako kriteriji u pravu se, kriteriji se promijenili, da je prvo da je reprezentacija u stvari samo odskočna daska, odnosno pijaca gdje će se ti dalje plasirati, odnosno prodati. Mislim, ja opet kažem, mislim iz te psihološke strane i emotivne, i da ti momci koji nosi taj adres na prvom mjestu u stvari taj grb i ta država i ti ljudi koji dolaze da ih gledaju. Znači, a onda sve ono što ide dalje, znači i rating reprezentacije, a što ti kažeš na kraju je u stvari njihov uspjeh jer tim izbacuje pojedinca, tako da
vrlo jednostavno, ali opet puno je tu kugla stvari koje su u Savezu kolale, ja ne mogu tvrditi, ali znaš kad ono priča se razne menadžerske agencije, mešetari, ovakvi, onakvi, dovlačili, prodavali igrače i tako da. Neću da vjerujem, ali sve neke stvari koje su nam se dešavale u zadnje vrijeme. A što znaš pouzdano, mislim, što da radimo s ovim savezom? Nemoguće, svi vicovi, nije samo vico. Ma nije tu vico. Tu je svašta krivo sraslo. I otkad to traje, je li to bilo u tvoje vrijeme krivog srastanja, oko reprezentacije mešetara, ovih? Pa vidi, u to vrijeme kad ja mogu reći da smo bili pioniri te reprezentacije, prije svega mladi, jer sam jednu godinu igrao, onda kasnije sa ovom selekcijom, zajedno sa Barbarizom, Pavcem, Hasagićem, Bajramovićem, svim, Salihamiđićem, da ne pričam Konja i sva ona raja, svi oni koji su na neki način dan danas prepoznatljivi. Nešto da kažem da je sigurno je bilo pokušaja mešetarenja, međutim, znaš kad ti imaš kugla jedan tim ljudi gdje ti ne možeš, nemaš prostora da uguraš te. Mogu si jednog ili dvojicu napraviti, pa se nekad dobije o glavu. I te neke rotacije, šta ja znam, pravljenje prostora. Tako da ne mogu taj svoj period porediti tu svoju ekipu sa sadašnjom. Međutim, očigledno kako smo mi jedna fina, čudna država, gdje se sve dijeli na 3, tako da što ti kažeš, pa nije samo ni Vicu, i Vicu je neko doveo. I glasovima, ne samo te komponente, nego i drugih ostalo. Da je do Vice bilo bajno, pa bi čovjek rekao Vicu kriv. Ja sam nekako prije 4 godine krenuo u tu priču, pokušao sam zajedno sa svojim drugom Almirom Turkovićem uključiti se, znači nema priči od nekih štrajkova, protesta i tako dalje, nego u stvari trebaš da sukat rukave i reći hajmo sad sistemski rješavati probleme. Ne rušiti, nego sistemski rješavati probleme. Ni prije 4 godine nije, ono što je bitno, ja uvijek kažem, krećem od sebe, od svoje avlije, nemaš ti ovdje ni interesa u Sarajevu, ni od želje, ni od Sarajeva, ni do menjih klubova, da se nešto krene. Treba se krenuti od svoje avlije, da se počisti prvo svoj prag, pa to. Govorim ti o kantonalnom savezu, pa nadalje, što ide stepence više. Malo, u stvari, puno se priča, malo radi. Nažalost, i neke političke strukture se tu umiješale, osjetle svoje neke vizije, ali kažem ti, nadam se da će jedan i drugi Željo i Sarajevo ipak biti ti koji će predvoditi ovu jednu priču od samog kantona pa federacije do Nogometnog saveza, mora se tu krenuti. A je li se radi nešto oko toga? Pa eto, krenulo se u te neke procese, izbore, kandidati koji izabrani su neki kandidati za predsjednike i izvršne odbore, skupštine, ti saveza, tu sad kasnije ide, preraspoređuje se odabir ljudi koji ide u federalni savez, pa onda ide prema kantonu. Zato ti kažem, treba jedna dobra kritična masa ljudi, a ne samo iz Sarajeva, nego svih ostalih dijelova, čiji je prije svega interes boljitak BiH fudbala. Dobro, a jesi li ti sad u toj priči, jesi li i u jednim strukturama, savezu, u Želji? Nisam u tim nijednim strukturama, ja sam u svakom slučaju tu jedan suport, neću da kajem promatrač, nisam promatrač, ali ja mislim da u onom prvom svom pokušaju zajedno sa ovom mojom ekipom nismo uspjeli, jer mi smo došli do jednog federalnog nivoa i od tog federalnog nivoa mi smo osjetili u stvari da nemaš podršku, da nemaš širi krug ljudi koji razmišljaju kao i mi i da na neki način krene se prema gore u Nogometnom savezu, jer tu su već veliki igrači, a pojedinac, odnosno neke grupice i grupe, bez obzira kakve su naše reference i šta smo mi sve učinili za fudbal, su nebitne, jer tu su ipak malo veći igrači, malo jače sile. Tako da ovdje mora biti jako puno klubova, BiH klubova koji će stvarno, opet kažem, imati jednu viziju da imamo kvalitetnu ligu, a ne ovo što nam se nažalost sad dešava. A kad kažeš veći igrači, je li to neka politička ili interesna moć? Koje su to grupacije? Sve što je tu. Svega je tu da
da ne odlazimo od teme. Vidi, znam da je vrlo interesantno, ali kažem ti, treba jako puno, treba se sjesti i ti veliki igrači, i politika i sve, samo s jednim ciljem, a to je unapređenje i kvalitet našeg BiH fudbala. Lijepo je ovo što je Zrinski napravio, lijepo je što je Borac napravio sve te rezultate. Ja ipak govorim bez obzira i na velike te igrače i sile koje smo mi spomenuli. Mene više boli loši rezultati Želje iz Sarajeva. To je posebna priča. A ono što još više boli u stvari da se ne sjećamo kad je kakva titula došla u ovaj grad. To je ono što mene boli kao dijete koji sam se rodio ovdje, odrastu, ostavio neki trag i dan danas živim tu da neke pojedinačne, ajmo reći, sportovi, neke medalje naprave, ali kad su pitanju Sarajevo, koliko, možemo reći, financijski stabilno, ali nemaš rezultata. Željo koji tavori tu, gdje je košarkaški klub Bosna, rukometni klub Bosna se vraća na neki način. Međutim, sve je to jako malo, a do juče su tu bili evropski giganti. Pa je li do nas, je li do sistema? Ko su ljudi koji sjede u upravama i Želje iz Sarajeva? Zašto je to tako? Mislim, stalno se priča kao za Borac šilje, za Zrinski šilje. Pa što ne šilje za Sarajevo i Želju? Mislim, je li to neka nemoć, je li to neka pasivnost? Pa nije to nemoć. Nema tu šiljenja, vidi da ti kažem. Možeš ti biti, ti možeš biti 10 puta bolji, a ne moraš šiljiti. Ti moraš pokazati na terenu. I u svakom slučaju, normalno da se vidi te nijanse, to je gdje sudija napravi, jel? Ti propusti, šta ja znam, koji nas iritiraju. Međutim, kad su ti negativne neke stvari, kad dobiju neki kontinuitet svoj, kad stoji iz utakmice i utakmice, onda trebamo se pozabaviti. Zato ti kažem, kod nas se samo priča, ništa ne radi. I oni koji možda su, trebaju da imaju svoj glas u savezu, ih nema. Ja kažem ti, pokušao sam prije 4 godine, međutim, mi smo još uvijek mali, nespremni. Znači ovdje se stvarno treba ili dići nacija, ili dići, šta ja znam, na neki način kompletna država da bi se pokrenulo, da bi se počelo nešto mijenjati u ovome. Ne optuži, znači, ko sjedi u upravama, ne znam ko sjedi u upravama, jer dosta su mi nejasni načini kako ljudi dolaze do tih. Ok, članovi skupštine imaju ti nekakvi konkursi, pa se ljudi prijavljuju, apliciraju i tako dalje. Koji su kriteriji, stvarno ne znam. Ali mislim da nije samo do uprave, nego i do ljudi i skupštinama koji odlučuju o nečemu, da sigurno moraju njihovi glavni zadatak je kugla da se pare nađu, da se dovedu u sponzori. Ali sve to ti moraš imati rezultat koji, govorim ti, na lokalnom nivou nemamo, Boga mi nemamo. Ne, barem kako ja to gledam, treba prvo, čak ne moraju biti sportski radnici ili bivši, ali prvo moraš imati ljubav prema tom klubu ili bilo čemu što radiš i poslije sposobnost menadžersku ili kakvu god, lobističku da nešto završiš. Fudbalski klubovi nisu više klubovi, tu su firme. Ti moraš kompletnu jednu lepezu ljudi, eksperata, stručnjaka dovesti. Upravo, da, prvi motiv je ljubav prema tom klubu, ali sve ostalo je od pravnika, ekonomista, menadžera, vizija, strategija. Znači, to se mora napraviti normalno. I normalno onaj ko ulaže traži rezultate i on se pita. Možda malo i zakon o sportu promijeniti način funkcionisanja klubova. Da to nisu udruženja, nego su to klubovi profitabilni koji donose profit, od kojih se hrane određene porodice i tako dalje i tako dalje. Znači, puno tu mi imamo, ajmo reći, propusta koji se moraju popuniti da bi došli do ovoga. A kako je moguće da te firme, uključujući Sarajevo, Želju i Borac, i Zrinski i bilo koga, nema rezultata iz malih pogona? Stvarno ne pamtim kad je neko od Željne djece Sarajevo, bilo koga, izletio da su napravili, jer toliko je tih, nazvamo, škola fudbala i nekih privatnih i pri klubovima, da opet ne iznjedrimo neke, a sigurno ima talenata. Kugla potrefio se ono što kaže kopikardom se pogodio. To je nešto što je već duži vremenski period problem naš i govorim, evo, gledam, jako puno ima djece, jako puno raznih trenera, stručnjaka, rezultata nemamo ništa.
sve je to na neki način organizacija, opet da ne vraćamo se ljudi koji vode klubove, treba da bude im fokus, koji su prioriteti i tako dalje. Neću da kažem da slabi kvalitet i te djece igrača, međutim ono što ja opet kažem, jako je bitna edukacija i obrazovanje tih trenera. Jer je trener taj prvi koji otvara vrata tom djetetu u tu određenu školu koji ga uči i fudbalskim vještinama, i ponašanju, i kulturi, i svemu. Znači, on stvara prvu ljubav prema njemu. Ne umanjujući vrijednost, ali mislim po meni, ja sam opet rekao, ti treneri, kao što se svi obrazuju, tako se i oni moraju obrazovati. Osavremenjivati, ulagati u nove neke stvari, jer vidiš kako taj fudbal, kako bilo šta sport, celini uvijek napreduje, imaš neke nove stvari. Međutim, očigledno, jer smo mi taj narod ili mentalitet, da zadovoljavam se, to je to. Ili, i govorim ti sa svoje strane, moje lično mišljenje, nije mi jasno da neko može biti 10 godina biti trener u mladinskoj školi, ako nemaš motiv, pa za nije da vodim pionire, pa ću ove kadete, pa odo juniore, pa mi je želja kao trener, evo imam taj background, hoću da vodim prvi tim. Ne, zadovoljan sam tu što imam i elhamdulillah. Jer to je nekako infrastrukturno se koji raste, koji neki kampovi imaju, koji neki zatvorena igrališta. Kroz sadašnju situaciju, sadašnji posao kojim se bavim, znam da se jako puno ulaži u afirmaciju omladinskog i amaterskog sporta. Znači, to sigurno, znači ne znam koja nema općina, kanton i tako dalje, da stvarno ulažu. Jako se, pa čak i u školski sport se ulaži, i zakon, i ono sistemski je to riješeno. Ali kažem da tu djecu, koliko god tih nije ono što kaže na guru tamo, neko im mora to pokazati. Neko mora objasniti. Ja sad ne znači da je jedan dobar igrač može biti dobar trener. Ali neko ko sa određenim iskustvom, educiran, kompetentan, sa jednim pedagoškim pristupom toj djece, tu treba jako biti pedagog biti, da objasniš, da kažeš određene neke stvari, da imaš određene individualne treninge, pa ljude, pa ako ne znamo, angažovat ćemo fakultet sporta tjelesnog sada, kineziološki, moderno sada, imaš te ljude. Znači, pored ovoga kadra koji ti imaš ljude koji su kompetentni, dovediš, pravimo strategiju, od, 100 dječaka izaće i 5. Znači, ali da se pravi ta generacija. Nek jedan izaće. I to je bravo, nek jedan izaće. I upravo je to osnovni cilj stvari funkcionisanja jednih omladinskih škola. A isto tako imaš ove reprezentacije, nacionalne selekcije Bosne i Hercegovine, pa se pravi jedna generacija pionira, kadeta i tako. Zajedno rasti. I onda kažemo što naši susjedi ili komšije imaju dobre rezultate. Ne, zato što su ljudi stručno vodili određene analize, dovodili i postavljali neke ljude koji su odabirom svojim napravili jedne selekcije. I ta se selekcija, evo, kaj je Modrić i ne znam, pa ali su one pratili od kadeta, juniora i tako da gradilo se. Normalno, neko otpada, ali zato se dolaze neki drugi igrači koji se uklapaju taj kostur. To je neki, sad govorim teorijski, ali mislim da mi moramo ići tim putem. A jesi ti imao ikad želju da se baviš trenerskim poslom? Nisam. Nije ti kasno, nisam sad s najboljim godinama. Ne, kugla, sad sam u fantastičnim godinama, međutim, poslije mog završetka karijere, nažalost, sa neki 32-33 godine kad mi je otišlo koljeno, jedan težak period u mojoj glavi je bio ti neki pola godine šta raditi. Znači, najlakše je otvoriti kafanu, restoran, a u stvari da ti budeš gost u toj kafani i da ti svi taraja to, majstre, bravo, legenda, haj, sjedi. I nakon određenog izvjesnog perioda ti ostaješ i bez raje, i bez kafane, i bez porodice, znajući kako to ovdje ide. Ali opet kažem ti, taj period gdje sam u svojoj glavi skontuo da moram nešto završiti kako bi krenuo dalje u život. A u stvari to su u stvari bio fakultet i obrazovanje. Pa sam, krenuo gore od fakulteta sporta tjelesnog odgoja, pa sam onda silom prilika nešto u Mostaru završio nastavnički fakultet, u stvari većinom su oni profesori bili sa fasta dole. Tako da iskreno ti kažem, još dok sam bio popularan, sam završio to, nisam završavao na lijepe oči, nego stvarno tu i moji profesori, a i ti kolege, studenti koji su tada bili i poslije
znaju dobro, jer nije malo prevaliti, pogotovo zadnjih godinu i po dvije, svaki vikendić za Mostar 120, 240, ostaje tu, ispite davati. Valja opet, ono što kaže, sjest u klupe, pa ono ljudi ste, ne znam, kao sinoć ste gledali negdje na nekoj emisiji, onda on s tobom piše, radimo na predavanju. Tako da kažem ti, ponosim se stvarno jer sam to završio kasnije. Možda sam htio da možda i taj trenerski neki dio priče krene, međutim, znaš kako ti je, 18-19 godina profesionalnog života. Nekako nije mi više nije mi to privlačilo, a u stvari bio sam željan i kući, i djeci, i porodici, i sat vremena šuplje s rajom, pa da i ja idem na more u julu ili augustu, a ne da u junu ni 10 dana budem, pa da i ja odem malo na skijanje, jer ne možeš tada sam išao na zimske pripreme. Znaš, da stabilim tu jednu, da dovedim u normalu, jer je vazda to neki režim bio. Kad treniraš, priprema, karantina, autobus, aviona, hotelskih soba, kako sam razmišljao da sam, ne znam, u prvih 30 godina više sam spavao po hotelima nego u svojoj noćnoj postelji. Tu ti kažem te neke stvari dogodošne i onda, pošto previše ta ekspanzija tih trenera bilo, licenci i tako dalje, ja sam skroz otišao nekim drugim putem. Ostao sam ja vezan u sport, ali malo sam išao i zalutao i u politici. Onda kad sam shvatio nakon par godina da u stvari sam jedan džambo plakat, a u stvari ušao sam ne znajući šta je u stvari to. I to je jedna, kažem ti, jedno dobro iskustvo. Tu sam malo ispekao zanat, skonto neke fore. I iskoristio možda i to i onda ušao u jednu priču rada u jednom organu uprave. I sad nakon tog iskustva u politici, kako je tvoje mišljenje i odnos prema sportistima u politici, prema, ne znam, muzičarima u politici, glumcima u politici? Pa vidi, u to vrijeme jako se malo davalo, ajmo reći, povoda i sredstava što se tiče sporta i kulture, u stvari većinom su oni bili bitni samo da kad je predizborna kampanja, odnosno i kad su određene manifestacije pa da se slikaju. I onda dok nisam skontao neke stvari, imao sam, hvala Bogu, dobrih kolega i kolegica koji su imali to neko iskustvo, pa smo rekli da je malo čitati akte, statute, normative i tako dalje, što za mene je bilo neki novi, nepoznati termini. I onda pratiš te sjednice vijeća, tako neki stvari. I onda stvarno naučiš, pečeš zanat i onda skontaš da tu više nije to, da izlazimo iz te priče. Znači, izašao sam iz te priče prije mnogih sada ovi aktuelni lideri. Rekao sam da ovo nije, koji su isto bavili sportom, sam rekao ovo nije moj svijet. Ja kažem, bit ću tu naći svoje mjesto pod suncem, ali na jedan normalan način čime ću tim stvarima u svojom poziciji ću stvarno ostaviti nekog traga. I onda sam počeo raditi u općinu Sarajevo, u službi tada društvene djelatnosti, sad se to zove obrazovanje, kultura i sport. Stvarno jedna dobra ekipa, mlada ekipa. Prošli u stvari taj 4-godišnji mandat kad je bio, to moram spomenuti. Hasan kad je naš bio, moram te reći da je naš, bez obzira i prethodnici su imali neke svoje kvalitete, ali nije toliko imalo izražaja. Da su posebno imali povod kad je u pitanju sport. I stvarno, Hasan Tanović kad je došao, kad je okupila se neka mlađa ekipa. Znaš, isto ko da smo slušali jedne druge, a u stvari nismo nikad komunicirali. I ta jedna priča, sportska opština, kultura na ulice, pozorište na kućnoj adresi, kad ti onda kreneš da pružaš podršku brendovima,
da tako kažem, i Sarajeve, Želje, i Bosne, ne znam, svih onih klubova koji su imali određene, imali kapacitete, imaju i dan danas kapacitete. I kad daješ priliku i da ono što mi se uvijek sviđalo je stvarno i ta priča, kad je u pitanju segment kulture, da si, znaš, ljudi nisu išli u pozorište, ne znam da li je tu takav odgoj, način življenja, ali dobra je jedna priča da su ta pozorišta dolazila u kvartove. I ta super jedna, ono što se kaže, priča se i dan danas nastavlja. Drago mi da i nova načelnica istu tu priču, odnosno prihvatila taj jedan koncept. Ali govorim ti da lokalna zajednica je nešto što može samo da inicira, ali nema kapaciteta da shvataš, obslužuje tu i da tu. Ovo je jedna dobra priča, da tu kažem, volio bi da se to nastavi, pa možda i te dobre stvari, da prihvati i druge. Spomenula si sad između ostalo neke brendove, prije izvjesnog vremena smo bili na proputovanju u Gracu i ušao sam u šop ovoga, kako se zove, Šturma, koji je mali šop na sprat, ne znam jesi li bio, sve oblijepljeno osim ovim, dakle, možda još par ljudi, uglavnom Ivica Osim, i super je, neki šop ima svega. A bio sam skori u Željinom šopu na Grbavici. Prvo, nije ti utisak kad uđeš, drugo ponuda je onako, kako ne znamo napraviti nešto, ajde sad, u krajnjoj konsekvenciji jest napraviti pare od nekih naših stvari koje imamo. Gdje fulamo uopšte? Pa možda u odabiru ljudi koji vode taj segment marketinga i prodaje. I onoliko koliko u stvari imaš, kolika ti je deka. Da li ti tvoje financije mogu izdržati i na kraju krajeva kakve imaš ugovorne obaveze prema tom dobavljaču, odnosno prema tvoje marke koja je konzorciju. Super jedno zapažanje, jer ja sam, kažem ti, kad je bio Hajduk Dinamo derbi, ja sam bio dole u Splitu. Isto sam ulazio u par fan shopova Hajduka, to je zviždi. Pa naravno sad. To je zviždi. Zato ti kažem, oni koji prave tu priču sigurno moraju jako dobro iskoristiti taj brend u stvari i tu euforiju koja vlada. Ne kažem da Željo ti neki stvari nema, ali kad uzmeš u prosjeku da je Želju svaku utakmicu gledalo neki 9-10 hiljada, to je ipak... Najveću gledanost. Najveću gledanost, evo treći su u regiji, pa ajmo to iskoristiti. U stvari, na neki način možda uraditi jednu analizu, možda pitati Raju šta želi, koji brend želi, koji artikl želi, šta, znaš. Nekako mi se čini da se opuste kao skupće navijači za tribinu. Skupće navijači, znači, moraš nešto vratiti tim navijačima. Nije samo fan shop prodat majicu ili dres. Tako je. To znači moraš sve generacije zadovoljiti od onih beba do ljudi treće dobi. Zato ti kažem, mislim, ljudi koji su u tim službama koji vode te marketing, prodaje i tako dalje, mislim da prije svega moraju da imaju sluha ono šta onaj konzument, odnosno kupac želi. Normalno da nekako sve nam je ljepše nečije tuđe, znaš. Ali mislim da je priča o fan shopovima dugo vremena nije bilo ga u Sarajevu, možda zadnjih 5-6 godina, da to kažem, mislim, možda i oni koji te firme, u stvari ti dobavljači, odnosno te, kako se zovu, sportske opreme, pa možda i s njima, promijeniti nešto, uraditi neke kombinacije gdje ćeš stvarno imati nešto posebno, drugačiju jednu ponudu i tako dalje. To je, ja sad kažem, kad sam sad bio u Splitu, to zviždi, to više ne znaš, to su sivi dresovi, to su crveno-plavi, to su bijeli, ma to je uživanje, a ne samo od onih malih siperčića, cucli i tako dalje i tako dalje. Zato kažem, prepisati možda i od drugih, napraviti kombinaciju, normalno. Opet treba biti platežno moć. Platežno moć, tako se gradi. To je nešto što te mora dizati. Sad spominješ Split i čitao sam neke tvoje intervjue i slušao, dakle, zaljubljen si u Split i naletio si baš na nekoga koji isto ovo, Split i Sarajevo najvažniji gradovi na svijetu. Da je samo
neke nam trivije ispriča iz boravka u Hajduku. Pa vidi. Šampionskog. Ja nakon jedne epizode, u stvarno epizode, nakon godinu dana koji sam proveo dole na Kipru, sam došao ovdje u Sarajevo. Aj prije toga, otkud na Kipru? Pa vidi, to je bilo prije Rusije. Pa dobro, bilo je par nekih ponuda u ta doba, bilo je gore Njemačka, nešto Mađarska i pojavila se jedna priča Kipra. Kipar se taman otvorio. Znači, financijski stabilizaciju, međutim, ti kad odiješ dole, to je skroz nešto drugo. To je stvarno mondenska mjesta. I nije tada ni Rusije bilo, ne znam da je možda Rahimić otišao prije mene i tako dalje. I znaš, ti dolaziš, sad dogovaraš, ne znam, preduslove za neku tamo ekipu, odjedan put dolazi ponuda, faksovi su tada bili, ma nema, sve se završava. A mi, u stvari, da, mi smo godinu dana prije igrali protiv Anortosi sa Željom, mi smo njih razbili ovako 3-1. Tad je onaj Kecbaja igrao za njih, ma to je kakav. Ma razbio mi njih, hajde. Ma nisam ja nešto previše razmišljao, mene je nekako Grčka, Mađarska, ali Njemci su, Sergej je meni rekao tu završeno. To ćemo kaj na ljeto. Međutim, dođe ponuda, taj čovjek koji je trener bio tada u tom Anortosi su preko ovih ljudi iz Srbije došli u kontakt sa mnom, tapa, šta misliš? Razmislit ću, vidjet ćemo kraj mi ugovora. Koliko bi ti želio, rekao ja njima, ja imam već ponudu tu i tu, ti ljudi, pred ugovor smo sve završili. Kugla, sutradan, kako je kod stari u njenoj firmi bio faks, dođe faks ujutro ovako se. Sve ljudi prihvatili, još bonuse imaš. Još bit će, ma ide to, ma neko ja, Njemci, auf Wiedersehen, ja onda rekao, ma južnije. I tako kažem ti, dole sam stvarno odigrao godinu dana, bilo je dvojica momaka iz Srbije koji su igrali sa mnom. Onako, osrednja ekipa, oni su na neki način ulagali. To je taj AE Pafos, bio je Omonija, Apoel koji sada igraju, Anortosi, oni su bili neka peta ili šesta ekipa. Ulagalo se jako puno, lijep je život, prekrasan, eto kažem ti, 1. novembra sam se znao kupati. Sredzom i tako dalje, ali Jesi li se pokajao kad što si otišao u Kipar, što nisi? Nisam. Bravo. Međutim, desi se, kad sam došao ovdje na pauzu za novu godinu, sretnem baku. Gdje si, šta si? I kaže on meni, jesi li slobodno? Rekao, ja što je pokušao, zašto? Rekao, za Hajduk. Kipar, čelo, ja ovima javljam, kao sačekam, a nemam ja šta čekat. Znaš, mi smo to roku mjesec dana sve završili. Ja sam negdje već, ja sam onda došao 24. decembra, a već sam 11. iz Kipra, a već sam 11. januara bio u Splitu. Nisi morao raspakivati. Nema ništa, onako ideš. I dole sam došao, znaš, prva scena je bila gdje se došao ovdje grobove kopaju. Međutim, vidim da je neka čistka dole u Hajduku bila, tad je Štimac bio, Fredi Fiorentini direktor, Štimac bio sportski direktor, Baka, sve tu ekipa. Tu su oni, borije se ko za prvo mjesto, ali Dinamo Puš, ma Vazda je. I Vazda je na Mišiće, Miću. Ja dođem i hajde ali znaš svi su oni došli s odmora. Ja došao, kod nas Liga igra, već sam spremam, nije meni trebalo ništa. I mi u Tursku, na prvo Međugorje, pa u Tursku na pripreme, tad niko dovedoše niko. Vratio se Ivan Leko, Stipe Pletkosa, bio dole Đolonga, bio Almir Turković, bio onaj Blatnjak. Ma tu je već ekipa i meni Baka kaže, tu je tvoje mjesto, zadnji vezni, sve što iza njih dvojice. I malo po malo. Prvo, hajde sve ovo malo iz neke ekipe, moram ti ispričat. Ne znam da iko tu, dole ti je bio Jeff United u stvari, pokojni Švabo i bio Amar tu. I mi smo na tim terenima, prekrasno, Antalije, fantastično bilo. I mi ti odigramo prva posljeratna prijateljska utakmica. Hajduk Partizan. Baš prijateljska. Ne prijateljska, tako se zove prijateljska. Mi smo došli, znači, Turci su zabranili bilo kakve gledalce, samo su mogli,
stručne osobe, ljudi koji su tu akreditovani i 150 policajaca, znaš kako su oni tereni, pa imaš oni žbunje. Oni stabla su svi tako bili raspoređeni. Jer ne znaš ti, sve idu, kokobr. Brkovi sa svih strana. Ali kažem, znaš, visok stepen organizacije. Mi smo odigrali tu utakmicu, dobili smo ih 1-0, Švabo je gledao. Jer su oni poslije nas na tom istom terenu imali neku utakmicu. I znaš, Amar prolazi, evo, nisam znao da svaku je dobar full. A Švabo je prvi put neku... Znaš, nema on šta, dovoljno išarete dovoljno. Međutim, znaš šta je jako dobro, na tim pripremama se nekako upoznao se između tih igrača. Niko je na kraju krajeva najviše i sa mnom provodio tih 1,5 dana. Leko, mi smo tu nekako generacijski bili, mada je Niko mlađi. Ali naš nekako se posložio na prvu ligu. I ta je stvarno ekipa i ti momci kojima sam ja igrao rezultiralo je šampionskim titulom. Ono isto što moram ti spomenem, znači, valja, vraćamo se mi neko 25 dana, generalna proba, vašaš, ovo, ono. Kao meni baka, znaš, igra, spremi polako, lagano, znaš. Tam sam priđen, ja imam utakmica, ali... Mi smo došli na zagrijavanje, nije to još uvijek, znaš, kugla, dragi, izlazimo mi na utakmicu. Znači, znaš šta je 30.000? Ti tek tada vidiš šta je školjka i najhuk. Rane, ti znaš što sam ja u sebe. Onaj brzi rabijesir, ovo ono, tamo vamo, ide to da se primi i krene mene, znaš, lagano to idu dodavanje, presicaš. Skontam ja, vi Mađari, jedva čekaj sam kući da idu bili na pripreme do ovdje. Majok, sad ćemo i nekad tu duel, tu, znaš, ide, hoće, to je. Znači, meni je išla lopta, majke, ja sam sebi iznevadim. Kad hoće, ja sve kontam koji su ovo moje nogice. I stvarno, par nekih pasova namjestio goj, ovo ono, znaš, pa nema, to je gori. Znamo kakvi su tamo navijači. Ali slušaj ti Bakije, kako je on namazan. 10 minuta pred kraj utakmice, ono što meni je zove, ćeš me rekao sad mi je, pa ja sad koji... Da dobiješ. Pa ide, ne, izlazi, majstre, tad doživim onaj. Znači, tu je, ljudi su ustali, gori. Ne znam, na prvu sam se zaljubio u Split, na prvu su me ta raja zavoljela i dan danas traje ta ljubav. Divno. Ali, pošto im navijači stvarno fantastični i onaj stadion, Školjka divan. Ili ima neka pjesma koju oni pjevaju da ti je ostalo da ješ? Svaka tamo pjesma. Znači, svaka pjesma koja je vezana za Hajduk, Dalmaciju, ima posebnu emociju. Znaš zašto? Zato što pred početak utakmice, pogotovo pred početak utakmice, kada on počne njima puštati pjesme, i znaš, kad krene refren, a onaj ga spusti i samo čuješ u stadion, grmi. Ne znam, kažem ti, toliko nekih, znaš, navirute emocije, ne znaš šta bi odabrao, da bi rekao, ova mi je na neki način najdraža. Ne znam, kažem ti. Čudo jedno, a mentalitetom smo jako slični. A govorim ti Sarajevo i Split, ja ne govorim o regijama. Sarajevo i Split, posebna, isti način šala, zezancija. Znači, to je nešto posebno. Pitam te za pjesme zato što ja sam pitar, da se ne lažemo, ali kad god odem na željnu utakmicu i čujem Grbavicu, hoću polud, dakle, nema bolje pjesme koja je na kraju postala navijačka, iako nije u osnovi nije bila namjena. Kako si ti osjećaš kad čuješ pjesmu? Pa vidi, ja sam nekad čudio prije rata, znaš, kad Liverpoolovi navijači ili Never Walk Alone, i kad to ljudi, to je u transu su. I onda nama desi ovo zlo od rata i svega toga i u tom periodu, jel, ta bude pjesma napisana koju kasnije ekipa obradi, tifa, opjeva.
Znaš, svi ti ljudi koji su od onoga pisca, aranžmana, izvođača, svi ljudi koji sam ja odrastao, jer sam bio mala Raja Zgrbaci. Mjesto odrastanja i ta Raja i taj valjda drugačiji zrak, ne znam. I onda se rodi ta pjesma koja je skroz jedan drugačiji imala motiv. Skroz, međutim... Drugačiji koja je između ostalog i tvoja životna priča. Da. I prvi put kad se ona pustila, nije bio ni taj derbi, onaj famozni 2. maja, nego smo odigrali prvo kolo. Tad je neko donio taj CD i tad se pustila na stadion. Čak nisu bilo donio neko one kutije. I taj razglas je ono bio, čuo se do centra. I ona je tako opšte prihvaćena. Ma u stvari, kako je izašla, kako je ugledala svjetlo dana, nas, pogotovo nas koji smo izbjeglice u svog grada, koji si emotivno vezan, koji i u ratu sam na liniji bio tamo, gledao u Grbavicu, gledao u svoju kuću i tako dalje, i tako dalje. Sve o čemu govori pjesma. Da, sve ono ko je napisao, stvarno je predočio, jer je jako teško tu emociju pretvoriti u tekst, u pjesmu. Znači, onda je ta melodija i kažem ti, kad dođeš na stadion, što ti upravo ne moraš ni navijati za želju, ta pjesma nekako diže taj adrenalin. Znam da si u ratu, kad si već stasao, bio u vojnoj policiji, ili tako? U policiji. Pa jesi morao, jesi li morao onda poljubiti policajca u usta kad ste postali šampioni? Je li tolika ljubav prema policiji? Nisam ja, nije to... Nemoj bi, nisam ja. Ma dobro, to je čovjek sa našu tu šala na stranu, to su moji dočerašnji bili kolege iz rata. Ne znam ni koji je čovjek imao onu kacku, nemam pojma, ali u tom trenutku ja bi sve ljubio, mislim. Znaš, odigraš tu godinu, to proljeće, super, dođiš protiv Sarajeva, ne možeš hodati. Mislim, ja ne znam, direktni sam akter, nismo mogli hodati, vjerujem. I onda ta famozna 90 i neka minuta, znaš ono kad kažu Pehlivanović, Šopović, Zubanović, sve ostale istorije. Ta generacija je ta utakmica izbacila jednog Zubanovića u orbitu. I sad ti kad pogledaš svu tu generaciju Želje, izuzev možda Nermina Vazde i Alena Kurta, to su sve djeca koja su prošla Željinu školu. Ko što su na kontrastrani sve djeca koja su odrastala. I ja sam negdje u nekom od emisija kod naših kolega kao nekome pričao šta je Draž. Pa Draž je upravo zato što smo mi bili rivali od malih nogu. Od onih pjetlića, juniora, pa kasnije stasali igrače. Marsali smo se, kugla, to je malo je reći. To se šajbalo, da tako kažem. Ali smo se voljeli i cijelili. Ali se voljeli van terena. I to je bila jedna Raja kad izađemo i ne znam, i sad kad sam dolazio, toliko me ovaj dio podsjetio na naše odrastanja i ova ulica, što je uzbrdo. I sve neke stvari, jer upravo smo se tu okupljali poslije naših utakmica. Normalno, kad zijaniš protiv Sarajeva, onda ne izlaziš 1-4 dana, ali kad ih dobiješ, najviše sam volio otići gore slatko čuše, da kafu naručim i rad lokom. Jer znam da pola mi rad je za mater. Šta je dobaciva. Buki, hvala ti na gostovanju. Stvarno nisam htio da pričam o sportskoj karijeri koju manje više svi znamo i da tebi ne bude. Nadam se da ti je bilo ugodno. Hvala što si došao. Nisam toliki ljubitelj policije, ali sad bi te poljubio. Hvala tebi. Vidimo se za godinu da vidimo šta smo napravili. Obavezno napravimo evaluaciju. Dogovoreno. Eto, vidimo se uskoro, čekamo neke nove goste, ali ovakih teško da ćemo naći.